današnjoj emisiji Kultura u podne govorimo o muzici. Ovu emisiju možete gledati svakog četvrtka na YouTube kanalu Kulturnog centra. Naš današnji gost, Bojan Sojnovski, pjevač popularnog ansambla Toč. Bojane, dobar dan i dobrodošao na moju emisiju. Dobar dan, Kale, bolje vas našao. Bolje te našao. Pređemo na ti. Da. Ti si poznat po ovako energičnim nastupima. Odakle ti crpiš tu energiju? Da li imaš neke posebne pripreme, fizičke, psihičke, vokalne? Kako to ide? Energija, to lako je sve raditi kad voliš svoj posao. Kad radiš ono što voliš, sve je lako, a inače mora da ima. Jer više nisam mladić. Tako da mora, evo, s vremena na vreme. Ne mogu da kažem da svako malo treniram, ali s vremena na vremena kao trčim, šetam brzi hod, duge šetnje. Vokalne pripreme prije svakog nastupa imam svoje vježbe za upjevavanje, i to. I to je, uglavnom kad voliš ono što radiš, ništa ti nije teško. Pretpostavljam da onako interakcija sa publikom još To kad ja to zovem, šaljem jedan talas, pa mi oni šalju još veći, publika mi šalje još veći, pa ja još taj veći još jednom, pa oni mi ga dupliraju i tako dođe do usijanja na kraju. Ono što malo ko zna, a ja znam, to je da pišeš svoje tekstove i da komponuješ. Gdje nalaziš inspiraciju kada to sve pišeš? Da li si nešto snimio i kada bi mogli čuti neku tvoju pjesmu? Pa dobro, da komponujem nešto, nisam neki kompozitor, ali tekstove pišem od malena. U Makedoniji kad sam bio metalac i to baš teška, hard muzika, to generalno ni ja više kuće ne slušam. Ali pišem tekstove od kako znam za sebe i sad kako sam tu u boku naučio sam malo gitaru da sviram i tako radim te stvari, a inspiracija je život. Nešto što me razveseli, nešto što me rastuži, nešto što, na primjer, nekog mog bližnjeg rastuži ili razveseli, na mene ima utisak, pa ja se stavim u njegov point of view, što bi se reklo, i kako ja tu gledam stvari, a što se toga tiče, ako Bog da, evo sad sa Točem snimamo jednu pjesmu koju je Jovo napisao, u završnim smo radovima, trebalo bi do Nove godine da izađe, a moje pjesme tamo od Nove godine, u planu smo da počnemo da radimo na te moje ideje, to nisu neke pjesme, ali imam ideje koje su najviše, koje sam najviše radio na njih kad je bio onaj totalni lockdown. Totalni, Pa su te pjesme tužne? Ništa, ne. Ne, ima i tužne, ima i kuku mene, suza ovdje, suza ondje, ali uglavnom ja nisam takav čovjek da sam neki, da nisam tužan čovjek, ja sam veseo čovjek, tako da ima uvijek kao poruka je uvijek nešto pozitivno, nešto dobro. Ajmo, idemo dalje i to. Dobro, ti si uvijek bio pozitivan. Jesam. Samo na COVID nisam. Jesam doduše ljetos bio, da i gledalci jesam bio ljetos, ali sad više nisam. Ansambl Toč ne nastupa samo po Crnoj Gori, već i van granica Crne Gore. Pa nekoliko puta jes. Da li možeš da odvojiš neki nastup koji je za tebe bio izuzetan ili ti ostao u pamćenju? Posebno, recimo, da ti se urezao u pamćenju. Možda neki koji ti je najdraži? Nemam najdraži, ne mogu da imam najdraži, zato što bilo je par nastupa gdje, ja to uvijek kažem, poslije tog nastupa, ono što bi se rekao, Bože sačuvaj, da sam sutradan umro bi sa osmijehom. Tipa u Kotor karnevali, par karnevala, u Bokeške noći, u Tivat karneval je bio dobar, u Tivat, u Kotor smo imali dosta nastupa, kad je velika scena, tu nekako ja, kao da sam nije da sam za to da sam neko ja sad, ali kao tamo mi je to prirodno stanje, kad je veća scena, više ljudi, i nekako bolje se sjećam, ne mogu da odjelim nešto posebno, bilo je i u Podgorici, bilo svuda, ali ne mogu da odjelim, da kažem, to je to. Pomenuo si karneval, Da. Kotorski, Tivatski. Da.
Toć je sa Ninom Petković, odnosno ti, snimio pjesmu Maškarada. Da. Ajde nam kaže nešto više o toj pjesmi. Ona je postala himna Pa Tirotskog jeste, karnevala. pa namjera je to bila. Kad su nam prišli iz, ja mislim da se zove NVO Maškarada, jel? I oni su nam prišli kao pola benda je iz Tivca, pola iz Kotora. I kao da mi nešto učinimo s tim. Oni su imali neku ideju, uglavnom je bio to tekst. I bazična ideja na koju smo posle mi toga sjeli. Ja mislim da se čovjek zvao Siniša Mali, koji je napisao tekst, a onda taj njegov tekst mi smo sjeli na probu i napravili aranžman, muziku i sve to, snimili, evo sad, baš prije, koliko je bilo, kad je bio dan, mislim da je isti dan, oprostite, ja sam Makedonac, tako da još ne znam Tiva i Kotor, isti dan je dan opštine, tako da, dan oslobođenja od fašizma. I svirali smo u Tivtu baš taj dan i svirali su, gradska muzika Tivta je svirala bam 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 bam. I to lijepo je čuti. Naravno. Na televiziju Crne Gore emitovala se emisija Obrati pažnju. U njoj su se predstavljale grupe, da onako malo pojasnimo za one koji ne znaju. Tada su te grupe bile nepoznate širokom auditorijumu. Svi znamo da je televizija moćan medij i da ona, lansira u zvijezde, da tako kažem. I ono što nema kvalitet. Da. Definitivno, važan je marketing. Da. Sad, da li je vama, ansamblu Toću i tebi, ova emisija, Obrati pažnju, bila odskočna daska ili su vaši nastupi, koji su takvi kakvi jesu u stvari vama najbolji marketing? Pa, odskočna daska. To je prvi put da je nas šira publika Crne Gore ne čula, nego oni kao, do tad se, to su oni iz Boke, to ti je sa Širom, to ti je ovo, to ti je ono. Nije bilo generalna slika o nama, to je bilo samo na priču i bio sam na svirku, odlično je bilo, ili te takve pohvale koji su, na primjer, obrati pažnju, nama je tu pomoglo zato što ljudi su vidjeli u stvari što mi radimo generalno na svirke, prvi put oficijalno. A da je jak, još je jak, kad kažem još je jak medij, televizija, zato što internet i ove socijalne mreže polako uzimaju primat sve. I doći će doba, a kako i tehnologije brzo Bože sačuje, da će doći niko neće ni gledat tebe, manje više. Ali opet još je moćan medij i nama je to značilo zato što čuli su više ljudi za nas. Ali da je odskočna daska, mi smo isto radili i prije i posle, samo što je posle toga jednostavno se znalo na što ideš. Kad kažem to, mislim na tipa sviramo neđe gdje ljudi nisu bili, samo su čuli o nama. I dođemo tamo na svirku i oni se iznenade, prijatno ili neprijatno bilo. I o ukusima se ne raspravlja, nekome se sviđamo, nekome ne. I sad kad dođeš tamo, sad više nema iznenađenja. Od tog trenutka, od obrati pažnju, više nema iznenađenja. Poslije toga smo snimili Pravac Kotor, sad snimamo, znači radimo da stvorimo taj kontinuitet, da više ljudi nema iznenađenja, nego jednostavno svira Toć, znaju što očekuju. Pravac Kotor. Pjesma koja je izašla u vrijeme pandemije. Jest. Zašto baš tako? Pa zato što, prvo, ja mislim da, evo, polazim od sebe, ja sam tad bio najkreativan zato što sam bio zatvoren doma i moralo je neđe ta muzika, ta želja za muziku, želja za znaš me kao lično, ja sam veseljak čovjek i tako da mora nešto da se radi. Jer sad odjednom došli su nam ljudi koji su nam prišli, kako se zove čovjek, Ljubo Jovović, čovjek koji je pisao Goro moja, Knezu, moja mala i to. On nam je prišao sa idejom da snimimo Pravac Kotor, o Kotoru pjesmu. Sad meni je iskreno moram da budem, to je bilo malo čudno, čovjek iz Podgorice piše pjesmu o Kotoru. I ja rekao, ljudi, ajde da vidimo. I na kraju ispred sve to.
u doba pandemije to nije, samo što je realizacija tog projekta bila teža što je bilo u doba pandemije. A inače, daj da radimo, ja ne mogu, mora da se radi. Upravo sam sad htjela da se nadoveže na tu tvoju energiju i uvijek nekako širiš te pozitivne vibracije. Je li ti teško kad moraš da pjevaš, ono što se kaže i kad ti se ne pjeva? Publika je ta koju ti moraš da zabaviš i koja ne smije da primijeti da si ti neraspoložen, tako? To je to, hvala ti to što kažeš, energije, to pozitiva. To je to kod mene što je mač sa dvije oštrice. Ljudi osjeti kad sam preveseo, ali osjeti kad sam down. Sad to je težina, jedinu težinu moga posla koju imam je to, da kad mi se ne pjeva, a ljudi smo od 1. mjeseca, ne može uvijek biti jedno veselja i do pjesme, sad, moj posao da budem vesel i da ajde što ja moram da budem vesel, to se može nekako odglumiti, nego ja moram da ubijedim ljude da je meni dobro i da je svima nama top, a ja u sebe izjedam, plačem. I to je ta težina posla, ali opet dolazimo do toga da meni je mnogo bitna ta interakcija sa ljudima. Tako da ako neko kupi moju glumu, bar 2 ljudi da kupe moju glumu na početku svirke, onda se desi to, oni mene, ljudi raspolože i onda ja zaboravim na brige. To mi je u stvari cilj, zato sam počeo u stvari da se bavim muzikom. Bavim muzikom, kako ja zovem, ja se ne bavim muzikom za muzičare. Ja se bavim muzikom, pošto ja i sebe ne smatram za muzičara, da se razumijemo. Ja se smatram sebe kao što bi se, ja da sam rođen u srednjem veku, ja bi bio klovn. Volim da zabavljam ljude, a volim i da se zabavljam. Znači kad se zabavljam ja, volim svima da je lijepo oko mene. Sad... Znači ti u stvari crpiš energiju publike, ali i koja dajem. na tebe utiče pozitivno i onda im ti tako vraćaš. Da. Ono što smo pričali. Bukvalno to je kao neki znak zahvalnosti. I kad se bavi, što sam krenuo pričati, kad se baviš muzikom, kako ja zovem, da ta 2-3 sata se, hoću da svi zaboravimo na svoje brige, da skačemo, da plešemo, pa posle tih 3 sata vidjet ćemo, kukat ćemo ili lekat ćemo, ali to mi je cilj, svaki nastup mi je to cilj. I ti savršeno uspijevaš u tome. I još se trudim, još ima puno rada, kao rekao još. Ko je Bojan Stojanovski? Što bi rekao kod Makedonac, Bojan Stojanovski, pa to je Bojan Stojanovski, čovjek koji klovn, ali čovjek koji je, prije svega lojalan i jednostavno, ne znaš ko je Bojan Stojanovski, ja sam Bojan Stojanovski, i dobro i loše, ja sam Bojan Stojanovski. Da, ali nisam mislila u smislu tome gdje te mi svi vidimo i svi te znamo kao takvog. Bojan Stojanovski privatno, ono što ljudi ne vide. Ja znam da je Bojan Stojanovski jedan veliki emotivac. Jesam. Da je jedan... Plačko. Da je drugarčina. Da, to da. Aj sad ti kaži nešto, to što ne znaš lično. To je to što si rekao, drugar, lojalan, do groba, pa i preko što se kaže, emotivan sam, znači ja znam se rasplakat na crtač, tako da, to ljudi, kad im kažem, svi, a ne zreba, jes, tako je, drugo, što, kakav jes, mislim, generalno kakav sam na sceni, takav sam i u privatnom životu, ali, sad, normalno, da kad si na sceni moraš da se, ono što smo pričali, kad sam tužan, ne smijem da budem tužan. A desi se. Dešavalo mi se, gdje bukvalno svi, posle svirke dođu i pitaju, a što ti je da ti? A ja sam najnormalniji, ali nisam u stvari. To je to, isto što mene to nervira, ta moja impulsivnost, impulsivan sam mnogo. Znači, i to znaš isto, jes. Impulsivan sam previše i brzo osciliram,
gore raspoloženje, dolje raspoloženje, znači u tren mogu da se razveselim kao Bože sačuvaj da sam bipolaran, ali nisam. Bojana, hvala ti što si bio gost u našoj emisiji Hvala Kultura tebi. u podne. Bilo je još jedno izdanje emisije Kultura u podne. Naš današnji gost bio je Bojan Stojanovski, vokalista, pjevač. Bilo je ovo još jedna emisija Kultura u podne koja se emituje na YouTube kanalu Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Naš današnji gost bio je Bojan Stojanovski, pjevač u ansamblu Toć.